Tulevad praegu Itaalia veinid Itaaliasse ja katsume homme neid natukene õpetada veinialalt ka. Hello, welcome to Keeping Up with the Kardashians. Alkohol juba paus. Terviseks. Да мы готовы, как никогда. Tere hommikust! Oleme kõik üles ärganud, pestud, kammitud, riidesse pand ja ilm on ilus täna. Mina olen valmis, taldrikud lahti pakitud, hakkame minema. Мы все волнуемся, но мы держим себя в руках. Мы должны держать себя в руках, потому что мы повара, мы хорошие повара. У нас сегодня все получится. Glавное, держите за нас kulački ja me budeme starаться. Hommikal käis ilusti, me oleme energiat täis, võistlus hakkavad kohe pihta. Me oleme valmis alustama Team Estonia. Natuke närv on sees, aga me teeme selle ära, et me oleme hästi valmistunud, et meil on kindlasti palju asju, mida teistel ei olnud ja alati naeratame ja me oleme valmis. Да я тут самый серьезный, я лучший, просто. Мы легко тут всех сделаем. Oleme võistlusteks valmis. Nüüd jääb ainult nautida seda suurepärast võimalust osaleda rahvusvahelistel võistlustel. Aitäh! Are you ready? Yes! What? Yes! Reality TV stars. Tifo Estonia. Käisin, proovisin meie meeskonna toitusid, mis ma oskan öelda, olid ilusad. Midagi oli taldrikult puudu, aga ma sain aru, et see polnud nende süü, et toorainega oli väga halvasti. Et ei jätkunud väga halva kvaliteediga ja üldiselt võib öelda, võib vist rahul jääda. Что у меня сейчас на сердце? Не знаю, остался такой осадок, потому что у нас не было того времени, которое нам сказали. У нас было не 4 часа, а 3 часа. Сервировка у нас пошла под... Короче, было все плохо. Я в последний момент думала, что я опущу руки и вообще перестану что-то делать. Но мы с Данилой решили, что мы молодцы, мы все сделали. И вроде все хорошо. Võistlused nüüd just lõppesid meil. Kindlasti närv on ikka veel natuke sees, aga kindlasti palju lihtsam on olla, et kohtunikud ütlesid, et mega hästi läks, nii et süda on rahul kindlasti. Мы справились со своей задачей, может быть, где-то нет, но мы приготовили, сохраняли спокойствие, хоть и не успевали. У нас все получилось, как я думаю. Oli raske. Aga meil oli palju apsakaid, meil oli palju viga, aga kohtunikud ütlesid ikkagi lõpus, et meil oli nagu üks parimaid, nii et ma olen nagu mega enesekindel ja kõik see nagu koorem on õlgadelt läinud nüüd ja me lihtsalt nüüd peame ootama ära homse päeva, tseremoonia ja siis saame teada, kuidas meil läheb. Congratulations. As a chef too. Oh, kindel.